யாழ்ப்பாணம் பலாலி விமான நிலையத்தை 4 மாதங்களுக்குள் சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்றுவோம் என அமைச்சர் யாழில் தெரிவித்துள்ளார். பலாலி சர்வதேச விமான நிலையம் இந்தியாவிற்கான சேவைகளை ஆரம்பித்து நடாத்தி வருகின்ற நிலையில் இன்று அமைச்சர் பலாலி விமான நிலையத்திற்கு சென்றிருந்தார். அமைச்சருடன் விமான போக்குவரத்து சேவைகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர் சந்திரசேகரன் மற்றும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர் இன்று பலாலி விமான நிலையம் சென்று நிலைமைகளை ஆராய்ந்தனர். இதன்போது பலாலி விமான நிலையத்தின் தேவைகள் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பிலும் அமைச்சர் கேட்டறிந்து கொண்டிருந்தார். அடுத்தோடு விமான நிலைய விஸ்தரிப்பு தொடர்பிலும் அடுத்து முன்னெடுக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பிலும் ஆராய்ந்த அமைச்சர் ஊடகவியலாளர்களை சந்தித்த போது இந்த பலாலி விமான நிலையமானது ஒரு 4 மாதங்களுக்குள் சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்றப்படும் என்று உறுதிமொழி வழங்கினார். மேலும் கடந்த கால அரசாங்கங்கள் போல் தமது அரசாங்கம் பொய் சொல்லாதெனவும் தாம் சொல்வதை செய்வோம் எனவும் உறுதியளித்தார். கடந்த கால அரசாங்கங்கள் சொல்வதை செய்வதில்லை என்றும் அவர்கள் சொன்ன எதையும் செய்யாது நடந்துள்ளதாகவும் தமது அரசாங்கம் சொன்னதை நிச்சயம் நிறைவேற்றும் என்றும் குறிப்பாக இந்த பலாலி விமான நிலையமானது சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்றுகின்ற நடவடிக்கைகளை தாம் ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் அந்த நடவடிக்கைகள் ஒரு 4 மாதங்களுக்குள் நிறைவடையும் என தான் நம்புவதாகவும் 4 மாதங்களுக்குள் இந்த விமான நிலையத்தினை சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்றி காட்டுவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இதன்போது விமான சேவைகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் உத்தியோகத்தர்கள் விமான போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டு இந்த விமான நிலையத்தின் அடுத்த கட்ட நிலைமைகள் தொடர்பிலும் அடுத்த கட்டமாக முன்னெடுக்க வேண்டிய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் மற்றும் முன்மொழிவுகள் தொடர்பிலும் கலந்துரையாடி இருந்தார். இதன் பின்னரே ஊடகங்களுக்கு அறிவு தெரிவிக்கும் போது தமது அரசாங்கம் பொய்களை சொல்லாது எனவும் தாம் செய்வதையே சொல்லுவோம் எனவும் 4 மாதங்களுக்கு தாம் இதனை செய்து காட்டுவதாகவும் அதனூடாக இந்த விமான நிலையம் ஒரு சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்றம் பெறும் என்றும் யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து தெரிவித்துள்ளார். தமது அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வருகின்ற அபிவிருத்தி திட்ட பணிகளை வடக்கு, கிழக்கு, மலையகம், தெற்கு என சகல இடங்களிலும் முன்னெடுத்து வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும் இந்த விஸ்தரிப்பு பணிகளையும் அடுத்த கட்டம் நகர்த்துவது தொடர்பிலும் ஆராய்ந்து முடிவெடுத்துள்ளது. අපි අද දිනේදී විශේෂයෙන්ම පලාලි ගුවන්තොටුපළේ තිබෙන තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන්නත් ඒ වගේම පලාලි ගුවන්තොටුපළ දැනටමත් අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළක් විදියට ඩික්ලෙයාර් කළා මෙතන වැඩ කටයුතු කරන ගුවන්තොටුපළක්. නමුත් දැනට පේන හැටියට මේ ගුවන්තොටුපළේ මීට වඩා විශාල අවශ්‍යතාවයක් ඉල්ලුමක් අපේ රටේ ජනතාවටත් තිබෙනවා. ඒ වගේම විදේශිකයන්ටත් තිබෙනවා. දැනට ගත්තොත් ඇත්තටම අඩු ගුවන් යානා සංඛ්‍යාවක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නමුත් එය පවා අපි හිතනවා වැදගත් දෙයක් විදියට. ඒ නිසා අපි මූලික තීරණයක් අරන් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය සංචාරකයන්ට දේශීය යාපනයේ මේ ප්‍රදේශ ජීවත් වෙන ජනතාවට ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට කටුනාග ගුවන්තොටුපළට තමයි ඔවුන් දැනට එන්නේ. එතන ඉඳලා දේශීය ගුවන් ගමන් වාර වැඩි දියුණු කරන්න මේ ගුවන්තොටුපළ සම්බන්ධ කරගෙන ඒකට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ ගුවන් ගමන් පිළිබඳව තිබෙන නීතියේ යම් වෙනස්කම් කරන්න. මොකද දේශීය ගුවන් ගමන් වලට ගැලපෙන පරිදි නීතිය සකස් කරන්න. එහෙම වුණොත් අපි හිතනවා ලංකාවේ පෞද්ගලික ගුවන් යානා හිමිකරුවන්ට ඒ සමාගම් වලට ප්ලේන් මෙහෙට ගේන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට යම්කිසි ලාභයක් උපයා ගන්න ගමන් ජනතාවට සේවයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඊට වඩා මෙතන තියෙන වැදගත්කම තමයි මේක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළක්. ඊටාම විශාල ජනගහනයක් තියෙන රටක් අපිට එහා පැත්තේ තියෙනවා ඉන්දියාව. ඒ නිසා මේක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළක් ලෙස මේක ඩික්ලෙයාර් කරලා තිබෙනවා. නමුත් ඒක තව දියුණු කරන්න ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව ගුවන්තොටුපළ අධිකාරියට තිබෙනවා මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක්. ඒකට අනුව මේකේ දැන් ගත්තොත් ඔබතුමාට පේනවා මේකේ ජනතාවට
ඇතුල් වෙන්න ඒ වගේම උන්ට නතර වෙන්න තියෙන ඉඩකඩේ පහසුකම් වල අඩුපාඩුවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම එළියට යනකොට මොකද අපි දන්නවා අපි වගේ රටවල් වල ඥාතීන් යනකොටත් එනකොටත් යන කෙනා විතරක් නෙමෙයි ඔහුව යවන්නත් සමහරට ගෙදර පවුල් දෙක තුනක් කරනවා සමහරට ගමෙන් භාගයක් විතර එනවා සමහරට එනකොටත් එහෙමයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට නතර වෙන්න කිසිම ඉඩකඩක් මෙතන නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එන යන ජනතාවගේ පහසුකම් වැඩි දියුණු කරන්න. ඒ වගේම රේගු කටයුතු සම්බන්ධවත් පැහැදිලි ඉඩකඩ ප්‍රශ්න තිබෙන බව අපිට පේනවා. ඒ වගේම බෙල්ට් වල ප්‍රශ්න තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ව්‍යාපාරික වශයෙන් අපි හිතනවා ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොප්ස් තව ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ඇත්තටම මේ ප්‍රදේශය යුද්ධනුත් බටකාපු ප්‍රදේශයක්. ඒ නිසා අපි ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධනය කළොත් මේ ආශ්‍රිතවත් ඍජුව ගුවන්තොටුපළ තුල නෙමෙයි ආශ්‍රිතවත් අපි හිතනවා ටැක්සි සර්විසස් වලට රෙස්ටොරන්ට්ස් වලට ඒ වගේම මේ ඇතුලේ අනිත් දේවල් වලුත් අපි හිතනවා යාපනයේ ජනතාවට මේ පලාලි කේකේස් ප්‍රදේශ ජනතාවට යම්කිසි ආර්ථික වශයෙන්ුත් වාසියක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා අපි මේ සම්බන්ධව මුදල් ගත්තත් අපේ ගුවන්තොටුපළ අධිකාරී සභාපති තුමාට අනුව ගුවන්තොටුපළ සතුවය සඳහා මුදල් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතාම ඉක්මනින් මේ ගුවන්තොටුපළ අන්තර්ජාතික මට්ටමින් දියුණු කරන්න. ඒ සඳහා කරුණු දෙකක් කරන්න තියෙනවා. එකක් තමයි විශේෂයෙන්ම ටිකක් විශාල ගුවන් යානාවලට එන නම් මේකේ අපි ගුවන් පතය මීට වඩා දික් කරන්න ඕනේ. ඒක පිළිවෙලට හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ගොඩනැගිල්ල ඒ වෙලාවේ මං හිතන්නේ කමක් නැහැ. මෙහෙම හරි මේක පටන් ගත්ත එක අපි අගය කරනවා. නමුත් අපිට ස්ථාවර ආරක්ෂිත දිගු කාලීනව යන්න පුළුවන් ටර්මිනල් එකක් අපි ගොඩනගන්න ඕන. ඒ නිසා බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් එක්ක. මොකද අපිට කොන්ත්‍රාත්කාරයෝ පොසත් කිරීමේ විශේෂ උවමනාවක් නැති නිසා බිස්නස් ෆීසිබිලිටි එකක් එක්ක ඊට ගැලපෙන විදියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අනාගතය දිහා බලලා පලාලි ගුවන්තොටුපළ වැඩි දියුණු කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඊටාම ඉක්මනින් අපි හිතනවා ඒකේ ආරම්භක කටයුතු අපිට ඒ සැලසුම් ෆයිනලයිස් කරලා ඒවා අනුමත කරගත්තට පස්සේ අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතනවා මේක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළක් විදියට දියුණු කරන්න දේශීය මක්කල් ශක්ති ගවර්න්මන්ට් විදියට අපි කටයුතු කරනවා. We just came here to observe the place and just to support these officials and just to recognize their good job they have been doing here without minimum facilities. So this is nothing to do with other things about we do know there are a lot of things to be discussed. Let's do it in another time. Even I spoke with you to the morning also. So let's keep this subject on the அரசாங்கம் மாதிரி இதை நீங்கள் பார்த்துட்டே விட்டுறீங்களா இல்லாட்டி இது சர்வதேச விமான நிலையமாக අනිත් අර රජය වගේ මේක බලලා යනවද නැත්නම් මේ ජාත්‍යන්තර මොකක්කට පත්ත කරනවද කියලා. ඔව් දැනටම මේක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළක් ලෙස තමයි කටයුතු කරන්නේ. නමුත් මේ තව දියුණු කරන්න ඕන. ඉතින් අපි ඇත්තටම බොරු කියන්න ආපු ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන ඔබතුමා අද කවද්ද දවස මාර්තු 20 මාර්තු 30 හරි චෑමන් දවසක් කියන්නේ මෙතුමාට බලා ගන්න සංවර්ධන අපි ඇත්තටම මේක වැඩි දියුණු කරන ප්ලෑන් එක හදලා ඉවරයි. දැන් අද මෙතුමාට පෙන්නනවා. මැක්සිමම් අපි මැක්සිමම් අපි තව මාස 6කින් හම්බෙමු. සෙප්තැම්බර් 30th මුණ ගැහමු. එතකොට අපි බලමු අපි පොයි ඉල්ලේ right and අපි ඒක ඔන්ලයින් කරනවා කියලා ප්‍රෙසිඩන්ට් කිව්වා. right අපි மீதி இருக்கிற ரன்வே வந்து இப்போ ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண දැන් අපි රන්වේ එකේ ටෙස්ට් එකක් කරනවා එක්ස්පර්ට්ලා ගෙනල්ලා අර තියෙන ටිකේ ඒකේ බලන්න ඕනේ මොන ලෙවල් එකේද තියෙන්නේ කියලා. මට හිතෙනවා අපි හිතනවා මේකට අර කලින් ඉන්දියානි හමුදාවේ ඉන්න කාලෙත් බර ඒවා බෑලා තියෙන හින්දා ඒකේ කොයි ලෙවල් එකක්ද එහෙම පුළුවන් නම් පොඩි දෙයක් කරන්න RDA අනුතුමාත් ඉන්නේ මේක නිසා අපි ඒක ඉවර කරොත් එතකොට අපිට ඉක්මනටම කරන්න පුළුවන්. ලොකු වැඩක් නම් තමයි පරක් වෙන්නේ. මොකද යාපනයේ දියුණු කරන එක උතුරු පළාත දියුණු කරන එක ජනාධිපතිතුමාගේ දේශීය මක්කල් ශක්තිය ආණ්ඩුවේ අපේ ඒක හાર્ට් එක ඇතුළෙම තියෙන දෙයක්. රයිට් ඔබතුමාලා කිව්වත් කරනවා නොකිව්වත් කරනවා. රයිට්